Viva UAT, viva! Amandla, UAT, amandla. Dinela ka ke tsholofelo ntasi, ke tswa Vryburg ko provinceng ya North West. Re itumella mokgatlo wa United Africans Transformation, mokgatlo wa batlholagadi, mokgatlo wa dikhutsana. Ke itumetse thata ka one. As a youth, I'm particularly thrilled because go santse ne gona le batho ba ba kgathalelang bokamoso jwa naga ya rona South Africa. Jaka re itse dilo tse dintsi di tswile mo taolong. The violent crime rates continue to soar. Rape is at an all-time high. People from previously disadvantaged backgrounds are still pleading and begging for housing. The youth are sitting at home, demoralized due to unemployment. The very same youth that we are going to need to lead us to the future. Jano nna ke le nosi ke itlhophela mokgatlo wa UAT. Ke o bone o ikamanya le Tau project. Tau project ke foundation e leng gore ena le nakonyana e agela batho matlo. E borela batho metsi. Ba ba tlhokang e ba rekela di food parcel. Bana ba dikuele e ba naya di stationery and school uniforms. Dilo tse ba ke tse dintle tse leng gore UAT e batla go di tsweletsa go pele. Yana mokgatlo ga ise o tshepisang ope sepe. Mme ke mokgatlo e leng gore o ka bona ka ditiro tsa ona. Ke re woza 2024 ba gaetsho a re tlhophe mokgatlo o utlwisisang ditlhokego tsa rona batho ba e leng gore khale re khapetse ko thoko re lebetswe. Viva UAT, viva! Viva UAT, viva!